Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize umugoroba mwiza umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho nk'ibisanzwe. Rero turi ku mugoroba wa tariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 inshuti bavandimwe aho muherereye hose. Rero tubateye yambo kandi tubahaye ikaze. Ni ingingo z'amakuru menshi agiye atandukanye tuba turi buze kugenda twibandaho, ngira ngo musanzwe mubimenyereye. Tuba turi bugaruke mu makuru abakomeje kuvugwa kuri uyu mugoroba, by'umwihariko muri aka karere ka Afrika Burasirazuba, kubigaruka kuri politiki, umutekano na diplomasi, by'umwihariko cyangwa se mu buryo bwihariye tugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Reka turebe rero uburyo bihagaze kuri aya masaha, turebe ngo hariyo ayahe makuru. Ngira ngo mu makuru yacu dufite aka kanya ndifuza yuko tuza kugaruka kuri ayo mazina. Ni amazina cyangwa se navuga yuko ari ibifi binini mu gisirikare cy'u Burundi, harimo bita Diomede Ndegeya. Uyu nguyu afite ipeti rya Brigadier General, akaba ndetse no mujyanama mukuru umugabo mukuru w'ingabo z'u Burundi, Prime Niyongabo, usanzwe ufite ipeti rya Lieutenant General. Muraza kugenda mumenya ibyo ari byo, impamvu uyu mugabo tumugarutse mu mwandiko cyangwa se tumuzanyeho mu mwandiko uyu munsi. Ariko nanone tuza kureba uhagarariye ubutasi bw'iki gihugu cy'u Burundi, ndetse akabahagariye iyo bita Seni cyangwa se urwego rushinzwe ubutasi muri iki gihugu cy'u Burundi, yitwa Ildefonse Habarurema. Uyu mugabo nawe muraza kugenda mumenya ibyo ari byo. Hari amakuru ari kuvugwa yuko uyu bita Diomede Ndegeya yaba ashobora kuza gusimbura uyu mugabo Prime Niyongabo, bigaragaza yuko akomeje kugenda avuguruza ibitekerezo bya Perezida Evaristo Ndayishimiye, ndetse aho bivugwa yuko akomeje kugenda asuzugura cyangwa se adashyira mu bikorwa amwe mu mategeko umukuru w'igihugu cy'u Burundi arimo aragenda ategeka. Ariko benshi mu basesenguzi basanzwe bamenyereye iyi politiki y'iki gihugu cy'u Burundi bakabona yuko mu gihe Perezida Neva yakwikuraho partnership n'uyu mugabo Ndikuriyo, uyu mugabo Prime Niyongabo, mu by'ukuri ryaba ari ikosa rikomeye cyane, kuko ntago yakifasha abagabo nka Prime, nka ba Reverien Ndikuriyo. Bigaragara yuko mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda basa naho bashaka kwigumura kuri CNDD FDD. Hakaba abagabo nk'aba Agatorwa Saka, ni mu byibuke neza yuko mu by'ukuri uyu mugabo mu by'ukuri uhagarariye ingabo cyangwa se uyu mugabo mukuru w'ingabo z'u Burundi Prime Niyongabo, uruhare rwe mu by'ukuri mu bihe bitandukanye akomeje kugenda agira muri iki gisirikare cy'u Burundi. Turaza kugenda muri uyu mwandiko wacu turi buze kugenda cyangwa se uraza kudukurura tuze kugaruka 2015 turebe umugabo bita Godfrey Niyombare, aho bikivugwa yuko n'ubundi agifite umugambi wo kuza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nubwo bwose Perezida Evaristo Ndayishimiye yamaze kugenda amwagiriza ibyaha bitandukanye birimo no gukora kudeta yakoze igapfuba. Ariko hakaba na mugenzi we Adolphe Nshimiyimana wari ufite ipeti rya Brigadier General, we yaguye muri urugamba cyangwa se yaguye muri iyi myigaragambyo n'imyivumbagatanyo yabaye umwaka wa 2015. Turaza kugenda tugaruka muri aba bagabo, aho bivuga yuko byamaze kugenda bimenyekana yuko Prime Niyongabo yaba afitanye umubano wihariye n'uyu mugabo Godfrey Niyombare. Ari naho muri uyu mwandiko hari buze kuzamo umugabo bita Reverien Ndikuriyo, wamaze kugenda asezerera Perezida Evaristo Ndayishimiye ku mwanya wo kuba Secretary General cyangwa se General Secretary muri CNDD FDD. Ibyo byose rero bifite aho bihuriye n'isezera ry'uyu mugabo. Bivuga yuko mu by'ukuri we isaha n'isaha mwakumva aje gutabwa muri yombi, kuko arashyirwa mu mwandiko muri ba bagabo cyangwa se ba bayobozi bakuru bo muri CNDD FDD batse igiturire cyangwa se bashatse gusinyisha uyu mugabo Arendikumana cyangwa se uyu ministre ushinzwe imari n'igenamigambi hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, yitwa n'umushikiranganje ujejwe imari n'igenamigambi, yitwa Arendikumana. Biravugwa yuko rero muri uwo mwandiko uyu mugabo arimo, mu byumve neza, uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda ashyirwa muri uyu mwandiko, ariko kese ikamufatana n'umugabo bita Prime Niyongabo. Ni nayo mpamvu natangiye aya makuru mbabwira yuko mu by'ukuri uyu mugabo usa naho yungirije Prime Niyongabo ashobora kuza gufata inkoni y'ubutware. Ari naho benshi mu basesenguzi baje kugenda bagaragaza yuko ryaba ari ikosa rikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba agiye gukora. Uyu mugabo bita Diomede Ndegeya, Brigadier General Diomede Ndegeya, nawe ni umusirikare ukomeye cyane muri iki gisirikare cy'u Burundi, ndetse umusirikare w'inararibonye. Benshi banavuga yuko mu gihe Perezida Neva yamugira umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, nubwo bwose atakakitinga nk'uko uyu mugabo Prime Niyongabo abigenza, ariko yagerageza kubikora
ariko ryaba ari ikosa rikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba akoze mu gihe yaba yirukanye cyangwa se yaba yikijije abagabo barimo Prime Niyongabo ndetse barimo na Reverien Ndikuriyo, kuko nibo bakomeje kugenda bamuherekeza mu nzira ya politike kugera abaye perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero nawe arareba akabona yuko kugira ngo yongere yigarurire imitima y'abarundi yamaze kugenda isa naho irarikira cyangwa se igarukira aba bagabo ariyo Prime Niyongabo ndetse na Reverien Ndikuriyo, nuko agomba gukora igishoboka cyose aba bagabo akabashakaho impamvu cyangwa se akaba yabagirizwa cyangwa yabashinza ibyaha bitandukanye byatuma bajya mu nzego zishinzwe cyangwa se mu manza cyangwa se tuvuge bajya mu nzego zishinzwe z'ubutabera. Mu gihe bagereye mu nzego z'ubutabera byaba ariyo nzira nziza yo kuba abikuyeho kugira ngo akomeze inzira ya politike ndetse arebe ko yakongera kugarura popularite yamaze gutakara, by'umwihariko arebe ko azatorwa mu mwaka wa 2027. ngira ngo abo bagabo turaza kugenda tubagarukaho turebe ibyabo ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa, ariko nanone turaza kugenda tureba abagabo barimo Emmanuel Haringanji. Emmanuel Haringanji afite ipeti rya Brigadier General mu gisirikare cy'u Burundi, nawe wamaze kugenda ahabwa ingabo yuko agomba kuzerekeza mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane yuko ari umuyobozi wa batayo. Uyu nguyu Emmanuel Haringanji mu by'ukuri uyu nguyu asanzwe ashinzwe discipline n'imyitwarire mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse akaba nawe wahawe misiyo ikomeye cyane yo kujyana ingabo hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariwe uyoboye ingabo z'abarundi. Nubwo bwose akomeje kugenda agaragaza yuko imbogamizi zikiri nyinshi, Perezida Neva yaritsize aravuga ati bajye muri Kongo bajye kurwana. Ibyo byo nibyo amaze kugenda yerura. Andi makuru ngira ngo turi buze kugenda tugarukaho nshuti bavandimwe, mudukunde tuza kugenda tureba undi mugore cyangwa se undi mudamu uri kugaruka mu madosiye akomeye hano muri iki gihugu cy'u Burundi, ndetse hari n'amakuru avuga yuko urugo rwiwe ruherereye hariya i Bujumbura rwamaze kugenda rugotwa. Ni nyina cyangwa se abyara umuhungu bita witwa Willy Nkurunziza cyangwa se umuhungu wa Petero Nkurunziza usanzwe afite ipeti rya ni majoro ni kapiteni, oya ntago ararigeraho, afite ipeti rya ntago biri kuza neza, ariko uyu muhungu wa Petero Nkurunziza hamwe na nyina biravugwa yuko Perezida Neva ari kubacungira hafi. Ngira ngo uyu mutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, uyu rero yamaze kugenda agaragaza yuko abaturage b'abarundi bakimufitiye icyizere, kandi mu by'ukuri ingoma y'umugabo wiwe ikaba yaragenze neza, rero yuko ashobora kuba yakongera kugaruka mbere cyane muri CNDD-FDD kugera no ku rwego rwo kuba yakiyamamaza akaba yatorwa nk'umuperezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Aha rero ibi byahise bituma dukurikije dosiye zirimo ziraregwamo aba bantu cyangwa se imikoranire y'aba bantu mu ibanga rikomeye cyane, biragaragaza yuko Perezida Neva abantu asigaje ni abagabo nka Bambaye Haga bamuvugira ndetse n'abandi bayobozi bakuru benshi bagaragaza yuko bari ku murongo we kubera ko Perezida Neva abatamika cyangwa se afite ibyabaha. Ikindi kintu Perezida Neva ashobora kuza gupfa n'aba basirikare ndetse n'abayobozi bakuru muri CNDD-FDD na amafaranga y'inzahabu zacurujwe hirya no hino ku isi, ubwo iki gihugu cy'u Burundi ngira ngo murabizi neza yuko kimaze kuba ubukombe mu kugira ubutare. Perezida Neva murabizi neza yuko zahabu za tungsten n'andi mabuye agiye atandukanye arimo amakorta ya za satellite, ayo mabuye yose ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi yarabonetse, ariko Perezida Neva gashinzwa yuko hari igice cy'amafaranga yaba amaze kugenda yigwizaho, cyane cyane yuko hari n'amahoteli yuzuye hariya i Bujumbura yamaze kugenda agaragara yuko ari ay'umukuru w'igihugu, nyuma yuko akomeje kugenda atakaza ibyiringiro by'uko azongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero kikaba ari ikibazo gikomeye cyane kiri mu badede, ndetse ari nabyo byatumye umugabo nka Reverien Ndikuriyo yigumura kuri Perezida Neva, nawe akagaragaza yuko afite ubushobozi bwo kuba yajya kuba perezida cyangwa yakiyamamaza akaba perezida. Niyo mpamvu muri kumva Perezida Neva avuga agategeka umugabo bita Lieutenant General Prime Niyongabo ngo yohereze ingabo ku butaka bwa Kongo, bikagaragara yuko Niyongabo bitewe n'uburyo abasirikare bagiye bamupfana ndetse n'ibibazo bakomeje kugenda bagira n'imishahara yabo, Niyongabo akabyanga. Uyu mugabo rero bashyizeho bita Diomed, uyu mugabo asanzwe ari nararibonye muri iki gisirikare cy'u Burundi, ariko nyamuneka nago bigaragara yuko yazakitinga cyangwa se yazakora ku rwego uyu mugabo Prime Niyongabo yakoze. Hari abitwaza ati Prime Niyongabo Perezida Neva yamubereye pare mu bukwe bwiwe, nyamuneka nawe arabizi neza yuko amarira y'abasirikare bari kugwa ku butaka bwa Kongo
ndetse n'imiryango yabo itari kubona impozamarira mu gihe ibiziga by'abasirikare babo biri kuzimirira muri Kongo ndetse n'ibishyingurwe. Ibi rero bigatuma uyu mugabo ngo ni Prime Niyongabo yemera kuba yakigumura ku butegetsi bwa Perezida Neva, ariko nyamuneka akaba yakumvikana n'abasirikare. Ngira ngo mubyumve neza, ibibazo biri muri iki gihugu cy'u Burundi ni ibibazo bitoroshye habe na gatoya. Benshi bakomeza kugenda bagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ubutegetsi bwe bwa burimo buragenda abugera mu marembera, ndetse nk'uko abasanzwe bakurikirana iyi politike y'iki gihugu cy'u Burundi n'ukuri abakomeza kugenda babivuga. Andi makuru rero, murabizi neza yuko inama y'ikitaraganya yateranye ku munsi w'itariki ya 7, ngira ngo hari kuwa kabiri, hari ku itariki ya 6 hari kuwa kabiri nibwo inama yateranye by'umwihariko ya CNDD-FDD. Harimo bimwe mu byemezo byafatiwe muri iyi nama, harimo kurebera hazaza hiri shyaka ndetse no kuba hagomba kumvikanwaho ugomba kuba kandida perezida mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027. Ariko icyo twababwira nuko muri CNDD-FDD amatora ateganyijwe mu minsi iri imbere, ariko amakuru uburyo akomeza kugenda agaragara ava muri secrétaire général cyangwa se ava muri mu biro bikuru bya CNDD-FDD agaragaza yuko yaba Perezida Neva yaba na Reverien Ndikuriyo nta numwe uremezwa n'ishyaka yuko agomba kuba azabahagararira. Gusa amakuru uko agaragaza nuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi usanzwe ayobora Perezida Evariste Ndayishimiye we afite amahirwe make yo kuba yakongera kwegukana ikiringo cya 3 cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, kubw'impamvu zitandukanye zirimo impamvu ziri interne cyangwa se zo mu gihugu imbere. Ubwo harimo umutekano utifashe neza mu gisirikare, ndetse benshi banashinze umukuru w'igihugu yuko yaba yaragize uruhare mu gusenya iki gisirikare cy'u Burundi, kubera yuko ngo Petero Nkurunziza yasize iki gisirikare kiri ku murongo, ariko Perezida Neva naho yigeze ageza abanyagihugu ndetse n'igisirikare cy'igihugu yagiye agisenya kubera amahitamo ya politiki atandukanye. Aha nanone kandi amakuru akavuga yuko mu gihe Perezida Neva atazongera guhabwa icyizere cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, yamaze kugenda ategura ibyo agomba gukora, kubera yuko n'umutungo wamaze kugenda awigwizaho, aho bivugwa yuko rwose yagejeje ku banyagihugu ubwo yarimo arabasoreza umwaka wa 2025. Turaza kugenda tureba rero yuko muri presidansi y'iki gihugu cy'u Burundi naho ibintu byamaze kugenda bihinduka, aho bivugwa yuko rwose ibintu byahindutse. Imikwa bikomeye cyane irimo irakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Andi makuru kandi turi buze kugenda tubagezaho nuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi amaze iminsi agenderera Arendi Kumana, uyu nguyu akaba umushikiranganje ujejwe ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi. Ni byinshi nyuma yo kugaragaza yuko yaba arimo aragenda aterwa ubwoba namwe mu bayobozi bakomeye cyane muri iki gihugu cy'u Burundi, ibifi binini. Biravugwa yuko rero ku munsi wo kuwa kabiri Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yaragendereye umushikiranganje ku biro bye, ndetse benshi banibaza impamvu y'uru rugendo rw'uyu mukuru w'igihugu. Nibyo baje kugenda baganira, by'umwihariko turaza kugenda tubibaramburira muri izi ngingo. Inama y'ikitaraganya nanone yateranyije CNDD-FDD, by'umwihariko bamwe mu bakadire bakomeye cyane, ibyaje kugenda biyivamo nabyo turaza kugenda tubibaramburira kugira ngo mumenye ngo bihagaze bite. Gusa ikiriho hano nuko ingingo nyamukuru tugomba kuza kutubaramburira, turibuze kugenda twibanda by'umwihariko kuri CNDD-FDD ndetse n'imigabo n'imigambi yabo, ndetse n'imwiryano bivugwa yuko watangiye kugenda uboneka muri ririya shyaka rya politike riri ku butegetsi. Nibyo benshi baravuga yuko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se vuge son excellence Evariste Ndayishimiye bwaba burimo buragenda bugera ku musozo, nyuma yuko uyu mukuru w'igihugu asabye abanyagihugu yuko bamusengera kugira ngo azageze mu mwaka wa 2027. Ariko abandi bakibaza bati kubera iki asaba yuko twamusengera kandi mu by'ukuri yaramaze kugenda atakarizwa icyizere n'abaturage. Uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda agaragaza yuko ashaka kongera kuyobora iyi shyaka rya CNDD-FDD, ariko impungenge n'ubwoba ni byose hagati muri iri shyaka, ndetse ari nabyo bikomeje kugenda bituma haba inama z'igitaraganya kugira ngo barebere hamwe mu by'ukuri ese ahazaza hiri shyaka na hahe. Ikindi kandi amakuru dukomeza kugenda twakira, bamwe mu bakadire bakomeye cyane muri CNDD-FDD barimo Reverien Ndikuriyo, barimo Denise Bucumu Nkurunziza, Pastorine, barimo benshi mu bahoze ari abarwana shyaka biri shyaka, by'umwihariko bigaragara yuko batizera neza
neza 100% ibikorwa bya Perezida Evaristo Ndayishimiye, ndetse amakuru anagaragaza yuko haba harimo haragenda haba mu by'ukuri ubugambanyi bukomeye cyane bwaba buri muri parti politique hagati imbere muri CNDD-FDD ndetse no mu baturage bari hanze y'igihugu mu by'ukuri batavuga rumwe n'imitekerereze ndetse n'ibyo CNDD-FDD iyobora. Ibi rero benshi bakavuga bati dukurikije ibibazo biri mu iki gihugu cy'u Burundi, yaba ibibazo by'abasirikare b'abarundi bakomeje kugenda bagwa mu burasirazuba bwa Kongo, yaba nanone ibibazo biri mu ishyaka riri ku butegetsi hano mu gihugu cy'u Burundi, yaba ibibazo by'ubukene, yaba ibibazo bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigwirira abaturage. Ibyo rero bikagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi rwose nyamuneka ibintu bitari buze kugenda byoroha. Nanone kandi Perezida Evaristo Ndayishimiye turaza kugenda tubabwira mu ntara ya Bubanza, aho bivuga yuko bamwe mu basirikare b'iki gihugu cy'u Burundi banze kujya kurwana mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ku munsi wa kuwa kabiri, aho amakuru yagiye acicikana avuga yuko kimwe mu kigo cya gisirikare cyari kigiye gukuramo intwazangabo zigiye guhangana n'umutwe cyangwa se n'umuhari wa M23 hariya mu burasirazuba bwa Kongo, banze kurira tata za gisirikare kugira ngo bajye kurwana. Ibi rero byahise bituma andi makuru akomeza kugenda avugwa yuko byaba byaratewe n'uburyo ubuyobozi bw'izi ngabo bwagiye busa naho butumvikana neza na high command cyangwa se ubutegetsi bwa Perezida Neva. Ubwo Perezida Neva nanone yakomeje kugenda ashyiraho pressure umugabo bita Prime niyo ngabo, ndetse niyo ngabo nawe abasirikare baramugumukana bagaragaza yuko batari kubona impamvu bajya kurwanira ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ariko nanone abasirikare babanje kujya kurwana kugeza isa bakaba batarabona imishahara yabo, abandi kandi bakaba baragiye kurwana muri Somalia muri UN cyangwa se muri misiyo z'umuryango w'abibumbye, ariko kugeza isaha bakaba batarabona imishahara yabo. Benshi rero bagenda bafata ibyemezo bitandukanye birimo gucika igisirikare, abandi kuba bakigumura bakanga kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba kujya guhangana n'umwanzi nkuko bigenda bitangazwa. Iki gihugu rero cy'u Burundi nyamuneka ni igihugu gikomeje kugenda gihura n'ibihe bidasanzwe, ngira ngo nkuko bisanzwe mudukundire tubabwire yuko hari amakuru avuga yuko ibintu bishobora kuza kuzamba muri politike y'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko mu biro bikuru bya Perezida Evaristo Ndayishimiye, nyuma yuko bamwe mu bakorera muri ibi biro bamwe bumva doctrine z'uyu mukuru w'igihugu, abandi kandi bakagaragaza yuko adakwiye kuba yakongera kuyobora abanyagihugu cyangwa se abarundi muri rusange kubera ibikorwa bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza ndetse n'ubushobozi bwe mu bya politike. Gusa hari inkuru nziza yamaze kugenda imenyekana, nuko uyu mukuru w'igihugu tayari ubu ari wamaze kugenda afata inkoni y'ubushumba, niwe ugiye kuyobora AU cyangwa se African Union nk'umunyamabanga mukuru. Ibi rero bikavuga yuko uyu mugabo biri buze kugenda bitamworohera kugira ngo akomeze ibikorwa by'ishyaka mu gihe yaba afashe izindi nshingano, ndetse benshi mu bakurikiranira hafi politike y'iki gihugu cy'u Burundi bakagaragaza yuko yaba ari umwanya mwiza w'abagabo barimo Reverien Ndikuriyo, barimo n'abandi banyepolitike batandukanye kuba bakigaragaza bakaba bahangana n'uyu mukuru w'igihugu mu gihe izo nshingano nyinshi zaba zisa naho zitamworoheye. Aha rero nakaga gakomeye, ni ibibazo bikomeye muri iki gihugu cy'abashino ikomeye cyane. Si ibyo kandi Kinshasa yamaze kugenda yikubita mu gatuza igaragaza yuko hari abasirikare b'u Rwanda bafatiwe ku butaka bw'igihugu cya Kongo, aho bivugwa yuko ku munsi w'ejo abasirikare bagera kuri 7 ndetse n'abasivile bagera ku 8 bamaze kugenda berekanwa n'usigaye ari umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwita Mark Hazukai Mongba. Uyu nguyu ni umuyobozi wungirije ushinzwe itumanaho itangazamakuru mu gisirikare cya leta y'u Burundi. Turaza kugenda tubaramburira tubabwire ibyari byo. Uvira nanone biravuga yuko Yakutumba igaragaza ubuhangange mu mirwano na 23, ndetse bikavuga yuko Yakutumba yamaze kugenda yagura ibikorwa byayo bya gisirikare, aho bivuga yuko izi nyeshyamba za M23 zishobora kuza kwishyura ikiguzi cy'intambara mu buryo buhambaye. Andi makuru kandi nkuko twamaze kugenda tubibemerera mu dukunde tuze kugenda tugaruka mu gihugu cy'u Burundi tubabwire ibiri kugenda bitangazwayo nyuma yuko umukuru umugambwe cyangwa se umukuru w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD agaragaje yuko imipaka y'ibihugu igiye gufungurwa, yaba ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse no ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaga kamaze kuba akaga, ibintu byamaze kugenda biba vumbi na jasho. Biravuga yuko rero nanone ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, hamaze kwakirwa ibikoresho byinshi bivuga yuko ari abasirikare b'Ababiligi bamaze kugenda biyongera hara ku
butaka bw'igihugu cya Kongo, aho bivugwa yuko imirwano ikomeye cyane ndetse n'amadrone arimo arifashishwa mu kurasa hirya no hino muri teritwari ya Masisi, birimo birakorwa n'abacanshuro by'umwihariko ndetse n'abasirikare baturutse mu gihugu cy'Ububirigi, aho bivugwa yuko aribo barimo barakoresha izo ndege zikagenda zikarasa mu birindiro by'inyeshyamba za M23. Ubwo rero FARDC yamaze kugenda mu by'ukuri ibona umuvuno w'icyo igomba gukora, igomba cyangwa se irashaka kurashisha inyeshyamba za M23 intwaro zose zishoboka baba bafite, kugira ngo izi nyeshyamba za M23 mu by'ukuri zihabwe isomo mu kindi gihe zitigeze zibona. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze hirya no hino ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo nk'uko twamaze kugenda tubemerera. Tuza gukubitira i Bukavu ndetse no muri Warungu, aho abaturage bakomeje kugenda birara mu mihanda, baravugira mu matamatama yuko ubutegetsi bwa M23 batabwumva, kubera yuko hari amahano menshi akomeza kugenda akorwa by'umwihariko mu bice inyeshyamba za M23 zagiye zigarurira. Ibi rero byatumye abaturage mu minsi mikuru birara mu mihanda bagaragaza yuko badakeneye ubuyobozi bwa M23, ngo bakeneye ubuyobozi bwite bwa leta n'ubundi nk'uko bwari busanzwe buyobora biriya bice. Ariko nanone nyamuneka di M23 ifite ibyaje kugenda itangaza ndetse n'abitangariza aba baturage. Turaza gukubitira muri Makobora turebe generali wa Wazalendo uwo bita Mayere, aho yamaganye ibinyoma biyobya abaturage ko M23 ariyo yaba ifite Makobora ya mbere cyangwa se Makobora ya kabiri, ndetse no mu nkengero z'agace ka Ruhanga. Turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze. General Mayeri agarutse ndetse adaca ku ruhande, agaragaza yuko mu by'ukuri ibice bitandukanye bya Makobora byose